Katanat personal and administrative reforms in bracket B, jong Sorkar jala lingba uba CVD Lyngdoh IAS Commissioner but Secretary hakat laipotare unai lur arja arpusan kalapen mi ya kejingpen bena kat kum kehukum ulat balatung yo Dr. Charles Reuben Lyngdoh kumu Dkhot ke Meghalaya Public Service Commission MPSC. Katkum ke jingpen benal laong bakat kum kibor balakdo haga clause in bracket 1 ke article laispa khat rio jogariti sensyar kari India ringkat ke regulation 4 jong ke MPSC regulations 1972 as amended ulat ke jela usngau bha bantung yo Dr. Charles Reuben Lyngdoh Associate Professor Synod College Shillong kumu Dkhot lani member ke MPSC. Kumban Pyntip u Dr. Charles Reuben Lyngdoh ude unongkit kambarim bot bahakmat jong ke seng National People's Party. Hagani kaseng u Dr. Reuben ubat kumu General Secretary Administration jong ke NPP Meghalaya State Unit. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy bakongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.